Tetoviranje je jako dugi sport i ljudi su se oduvijek voljeli tetovirati. Kako se postaje tatu majstor? Pukom srećom, doslovno. Stari Maori sa Novog Zelanda, oni su imali najpoznatije tetovaže. Smatra se da engleska riječ tatu dolazi od njihove riječi tatoi. Ne, tatau. To je inspirirano najčešće Googlom. Tamo ljudi crpe nekakve ideje, reference i ostalo, pa s tim idejama dolaze kod nas da im se napravi nekakva skica, nešto što bi malo odudaralo barem od toga što se vidi na internetu. Inače su se domaće životinje, to je stoka, tetovirala i označavala. Da li to znači da su ljudi stoka? Klijenti su mi razni ljudi, doslovno od 16. godine pa do, evo, mislim da je najstarija žena koju sam tetovirala imala 60 godina. Čak i ona mame sa djecom koji su rekli da se nikad ne bi tetovirale, pa do nekakvih, kažem, doktorica, medicinskih sestara kojima je to bio bauk. Danas su mi stalne mušterije. Prosječna tetovaža može koštati, znači početna cijena nekakvih 300 kuna pa na više, zavisno koji je dio tijela i zavisi koliki je motiv, koliko je detaljan motiv. Bilo je loših primjera u povijesti što se tiče tetoviranja, poput nacističke Njemačke ili ustaša u NDH, koji su svoje zarobljenike označavali brojevima. U biti je bolnih prvih nekakvih 10 minuta dok se tijelo ne navikne. Kasnije tijelo počne ispuštati svoju nekakvu vrstu anestetika, tako da to sve skupa utrne i u biti najbolnije tih nekakvih prvih 10 minuta, dalje sve već ide puno lakše. Ko po loju. Najbolje bi bilo da se sami doma ne tetovirate, jer su vam infekcije bezbrojne, poput hepatitisa, HIV-a, herpes, ne mogu ni nabrojati sve. Jedina stvar gdje ljudi griješe je to što ne znaju neke osnovne stvari vezane u samu higijenu, znači kontaminacija kroz kontaminacija, ljudi ne znaju razliku između sterilnog i dezinficiranog itd. Danas ljudi više nije bitno ko ih tetovira i što će to biti, nego je više bitno gdje će jeftinije proći. Za cipele odvoje 1500 kuna koje se raspadnu za 2 sezone, a rad koji je na njima doslovno do smrti i još nakon šparaju jako puno novaca.